Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye, kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Nk'uko bisanzwe ikipe APR FC murabizi ko ifite umukino na Vision FC ku isaha y'isa 12 mu kanya gatoya. Mbazaniye 11 ikipe APR FC igiye kuba ibanzamo muri match ya Vision ndetse na ekipe ya APR. Ahasigaye tukagumya tukendereye ubuzima bugakomeza bukagenda neza, namwe mukabaho muzi 11 ikipe APR FC igiye kubanzamo. 11 ikipe APR FC igiye kubanzamo. Mbere ko mubahabwira ngiye kumanza mbabwire, ngiye kunjyana nanone nongeye mbabwire ko ikipe APR FC yamaze kuba iterwa mpaga nanone, ariko bakunze ba Rayon Sports namwe nanone mbabwire ko nanone ikipe ya Rayon Sports yaje kuba itsinda ikipe ya Musanze FC igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyatsinzwe mu gice cya kabiri cy'umukino. Ni igitego cyatsinzwe kigoranye cyane, nta birenze naza kubabwira ngaho, ubwo reka mbihere 11 ikipe APR FC igiye kuba ibanzamo. Uvuga ngo ikipe APR FC igiye kubanzamo uwo bita mu izamu, muramuzi yitwa Nzira, igiye kukubitamo niyo mugabo Claude, iraza gushiramo Nigena Clement ndetse ishiremo Nshimiyimana Yunusu, ishiremo Byiringiro Gilbert, ishiremo Lamine Ba Muhammad, ize gushiraho Ruboneka Jean Bosco, ize gushiramo Dawuda Yusuf we nk'ihame murabizi ni n'umukinnyi ngenderwaho, ize gushiramo Dushimimana Olivier Muzungu, murabizi ko aherutse gutsinda ibitego 2 mu ikipe ya National, mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Murabizi ko umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iheruka gutsindamo Olivier Muzungu niwe yari yatizemo uruhare rw'ibitego 2 yabitsinze. Ni ukuvuga ngo iraza kumubanzamo, nawe haze kubanzamo uwo bita Richmond Lamptey, ni umunyegana hariya muramuzi bamwita Rastaman, ngiye niko namwise. Ese hazaho Mamadou Sayi nimero 9. Guys, nari mbazaniye aka line up kugira ngo mukabone mbere y'umukino ko nababwiye ko ntacyo muzamburana. Niyo mpamvu nanjye ntacyo nzabima, nta nicyo nzababurana, ahubwo nkomeza kubashimira cyane mwe mwakoze subscribe, mudahwema kutwereka urukundo, ndabashimira cyane. Ikipe ya Rayon Sports yaje kuba itsinda ikipe ya Musanze FC, aho ikipe ya Rayon Sports yaje kuba igira iteki, aho ikipe ya Rayon Sports yaje kuba ikura amanota 3 Musanze kuri stade ya Musanze y'akarere ka Musanze. Ni ibintu byari bigoye cyane, ariko nyine ebana ntabwo byari byoroheye ikipe ya Rayon Sports. Guys, ndabasabye ngo mukore subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi, ariko reka mbahe n'amakuru ikipe ya Rayon Sports kugira ngo dukomeze kugendana akantu kandi, kugira ngo dukomeze kugira internet irimo kugenda nabi. Guys, internet irimo kugenda nabi, internet irimo kugenda nabi, ariko ndaza kugerageza rwose, ndaza kubagerageza turebe ese biraza gukunda. Rayon Sports Musanze FC, umukino ukomeye cyane waje kuba uhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse na ikipe ya Musanze FC, aho ikipe ya Rayon Sports yaje kuba itsinda ikipe ya Musanze FC igitego 1 ubusa. Yaje kuba itsinda ikipe yaje itsinda ikipe ya Musanze FC igitego 1 ku busa. Ni igitego cyatsinzwe mu gice cya kabiri ku munota 70 nanone, aho ikipe ya Rayon Sports yaje kuba ihagurutsa abafana. Guys, ndabasabye ngo mukore subscribe, ndaje mu kanya gato yasigaye dukomeze turebe match ya APR FC, mujye kure. I love you so much, ndabakunda cyane.